Okholomayo nguSibongile. Lana sizobe senza i-cosine. Sinomdwebo abasinika wona. Niyawubona ukuthi udwebeke kahle kakhulu. Lana ke into abasicela yona la njengoba babhalile ngaphansi kwanomdwebo ukuthi bafuna u-cos. Uma bafuna u-cos asibheke nomdwebo futhi umdwebo wethu no-A no-B kanye no-C. Nayibona i-angle yethu laphayana eceleni bese sibuyela laphaya phansi. Bathe bafuna u-cos ono-A no-B no-C ohlangene no-60 degrees. La sizobuyela emuva sisikhumbuze ukuthi konje sifunde ngani, sigxile ku-cos. Ukuthi u-cos uma anikezwe lokhu usinika umphumela muni. Sizohamba siyobhala eceleni la u-cos ono-A ozomhlanganisa no-B usinika u-cos ono-A kanye no-cos ono-B osusa u-sin ono-A kanye no-sin ono-B. Bese ke la sizobuyela la ngaphansi emdwebeni wethu la basifuna u-cos. U-cos abasifuna wona uno angle ka-A, B, C omhlanganisa no-60. La ngizoxazulula kanjena ukubuka le phezulu ngizoba no-cos kanye nomunye u-cos engizosisa u-sin kanye nomunye u-sin. Bese la ngizofaka lokho kwami u-cos uzoba no-A, B, C angle ka-A, B, C kanye no-sin uzoba no-angle ka-A, B, C. Bese u-cos la uzoba no-60 kanye no-sin wethu wokugcina uzoba no-60. Lana ke ngizochubeka ngigxile la kulo cos ka-A ono-B no-C. U-cos lo ono-angle A, B, C logo kusikhumbuza isokhatho. Nasibuyela emuva sike safunda ngayo. Ngiyathemba ukuthi niyakhumbula ngesokhatho. La sino-13 la sino-17 lokho sizothola kulo cos wethu. Cos sizothola u-15 ongaphansi kwa-17 ulo cos angle ka-A no-B no-C. Bese uma sesichubeka la sizogxila kulo cos ka-60 la uma ngidweba ngiyanikhumbuza ngingayidweba lena naye angle lethu 60 degrees nango-30 degrees wethu. La besithanda ukuthi la kuno-1 kule ngxenye le kube no-1 ngaphansi kuka-2 bese le ngxenye le enye futhi uma sikhumbula kahle sithola i-square root saka-3 ngaphansi kuka-2. La ngizochubeka kanjena ke lo cos ka-60 degrees lo engithe sigxile kuyo manje cos kufana nokuthi baka-60 degrees fana naloku kulandelayo fana nokuthi no-1 ngaphansi kuka-2 ngibhala 1 ngaphansi kuka-2 ongaphansi kuka-1 lokhu sinika u-1 ongaphansi kuka-2. Bese sibuyela laphaya kusin wethu. Usin wethu esimtholile usinikeze lokhu kulandelayo. Ngiyathemba ukuthi nizokubona. Sin wethu kuzoba ngu-8 ongaphansi kuka-16. Ngiyathemba niyambona u-8 no-16. 8 ngaphansi kuka-16. Bese siya kuloku okugcina lokhu kwaka-sin ka-60 degrees.
lo sin ka-60 degrees uzosinika lokho phansi engikudwebile la njengesikhumbuzo. Lo 60 degrees ubhekane nalo square root saka-3 ngaphansi kuka-2. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi sithole inombolo ziphi uma sigxile laphaya. Sithole lokhu, uma ngibuyela sithole lo 15 ongaphansi kuka-17, engimphinda nano-1 ongaphansi kuka-2, lona osusa u-8 ongaphansi kuka-17, kanye la nale square root esisitholile, square root esingaphansi kuka-2. Lokho-ke kuzosinika impendulo lasichubeka u-15 ngimphinda ngo-1 thola u-15, la 17 thola u-15 ono-34 ngaphansi. Nangiya kule cala leli linye la ngizothola u-4 wami one-square root sika-3 ngaphansi kuka-2. Ngiyaxolisa, ngaphansi kuka-17. Le yiyo impendulo esiyitholile. Sizoyishiya ikanjena le mpendulo le esithe sayithola. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi ekucaleni senze kanjani ukuze sithole le mpendulo le. Ile siyitholile impendulo, angeke sichubekeki ngayo ngoba la sino-minus. Mhlawumbe besino-positive bekuzoba lula.